Ko Mōkau te tongi ki te raki, ki wainganui ngā rohe o Taranaki me Waikato. Koe ne oki te wai ka tūtaki te taumata o iti tuatoru ki te taumata o iti tuarua. E take tino tauma a tēnei, kei orapa are te mate urutā ki roto o Taranaki. Koe nei te kūwaha ki te tai āhuatanga. Our community reassurance patrols are looking at random stops throughout Taranaki and the wider lower central North Island to ensure the safety of everyone in those areas. Police, public, staff, iwi, really important to keep those community reassurance patrols. We have random checkpoints, so random stops of vehicles, make sure people are travelling about their business within the government's guidelines. Ko te āhuatanga me te āhumarutanga, ngā mea nui. It does seem that way sometimes, that there is, we are trying to protect ourselves and keep the wolves, COVID, at bay. It's the Pirihimana and ngā iwi o Taranaki collect, taking kaitiakitanga of our whenua here, so Tama, Mutunga, Te Atiawa, Taranaki, around COVID. Ia ki te waka tauki, ka au te take kei te tino tau ni āhuatanga,